Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sesanglitan pupujian Maha Maha Tinggi Maha Suci Allah, salawat iban salam papanghu natu jungjungan pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarina maki ulungan si Maha Tinggi Maha Suci Allah. Abi-abi huntana kamu in hitukbar sing kita niu in sataud taud pagsyukur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sinyari biurus atau akan diri hilan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengakan nikmat-nikmatannya. Salagu-lagu nikmat yang negara katu si Maha Tinggi Maha Suci Allah. Amunai nikmat kabuhi. Demikian ring mga nikmat yang negara katu si Maha Tinggi Maha Suci Allah. Amunai nikmat tiari kita halaum simpag agama niya amunin agama Islam. Amunin agama sabuntul-buntul. Agama wairuun narugaing agama taymaun. Sinallahu subhanahu wa ta'ala malingkan amurin agama Islam. Amu ini hangkan may tatahi pagsyukur faham Maha Tinggi Maha Suci Allah. Iwan tumtumun sing kita niu mga kiaulungan si Maha Tinggi Maha Suci Allah. In tiap-tiap siulagan daing habang sajin iwan simbang sa manusia. Aun kamaksuran kania, aun kamaktunan kania, hangkan siap ya panjari si Maha Tinggi Maha Suci Allah. Hangkan siap ya lahil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mari palangit dunya sin aun kamaksuran sin siya. Hafarman si Maha Tinggi Maha Suci Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amu inin suwaitaniu madaran hibutuk halom sim pangatayan sing kita niu sin aun maksud sing kita niu pia panjari pia lahil sin Allah subhanahu wa ta'ala mari palangit dunya. Bukun pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in tiap-tiap dengkatu batin siya magbuang saraw atau wakanin siya maginum makan sa sumagawa tumtumun sing kita niyo sin aun maksud sing kita niyo pia lahil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hasabab yat tumakiaulungan si Maha Tinggi Maha Suci Allah. Pagka kita biyaitaan au maksud sing kita demikian biyaitaan daisab kita sin Allah subhanahu wa ta'ala sinaon kapiligruhan si manusia banghatat kala wala niya nausal in pardaakan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jarina makiaulungan si Maha Tinggi Maha Suci Allah. Biandaan kita si Maha Tinggi Maha Suci Allah. Aun deng ha mga upat sifat laung si mga sila ulama rahmatullah alaihi bang jimatuin upat perkala halaum sing kabuhi mo
insubay ko mag-us-us na lang niya mangayo kaampunan fa Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Aun day upat sipat siabot sin mahatinggi mahasud si Allah. Inupat sipat ini upat sipat sangi-ngi bang siya jimatu inhambuok ding hasiulakan ini amunin sabutun sing kita niyo hafarman si mahatinggi mahasud si Allah hasuratul Yunus. Unoy nangisin mahatinggi mahasud si Allah hapanagnaan siabot niya dahing ha mga upat sipat sangi-ngi sin manusia bang siya jimatu atawakan na paragbus doon hagin hawabaran niya inagi si mahatinggi mahasud si Allah. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana panagnaan siabot si mahatinggi mahasud si Allah. Innal ladzina la yatma'una fi liqa'i fil akhirah lihisab panagnaan siabot si mahatinggi mahasud si Allah. Daing ha mga kapirigluhan sin anak Apo Adam bang hatat kala inig niya na biugto niya na halom simbi jantong niya sin indi niya na hipagbaki mahatinggi mahasud si Allah hadlaw mahuli. Panagnaan siabot sin Allah Ta'ala daing ha mga panagnaan amo na liyawa niya na impagangan-angan niya sin hipagbak niya in Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw mahuli. Law sin mga ulama mubassir law narendihay niya fil liqa'i fil akhirah lil hisab amuin liyawa niya inangan-angan niya sin hipagbak niya mahatinggi mahasud si Allah hauno hapaghisab kaniya hadlaw mahuli sin aun tuy asubuhon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intiap-tiap siulangan din kato mga kiaulungan si mahatinggi mahasud si Allah. Ayaw kaukuran batin ikaw lang muyari na kau hadunya batin ikaw lang muyari na kay mo in kawasa yari na kay mo in pangarta yari na kay mo in kaanakan mataod tumtuma aun asubuhon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asubuhon kau sin Allah subhanahu wa ta'ala hapangarta mo. Asubuhon da kau si mahatinggi mahasud si Allah hapagkawasa mo. Katani ni asubuhon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiaulungan si mahatinggi mahasud si Allah. Panagnaan inagi sin Allah ta'ala wala na siya nagangan-angan. Sinhipagbak niya in Allah subhanahu wa ta'ala hapaghisab. Ay aun asubuhon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun asubuhon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala doon nakahapag-arta niya hapagkawasan niya hapag-anak niya atawakan uno-uno na dahing hamanga yaun kaniya liyawa niya nangan-nangan yaun hindi pagbak niya Allah subhanahu wa ta'ala liyawa ni nangan-angan yaun sin kagunahan tuy siya magtagama magsaddiya sinasubuhon kaniya si mahatinggi mahasud si Allah. Indahing hamanga hikarua hakapirigluhan si manusia bang jimatu kaniya inangisin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya inhikarua dahing ha mga kapirigluhan si manusia bang hatat kala di niya mausal in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala run kaniya bang wala niya biyogbuhan nagpahil-pahil siya hapardaakan si mahatinggi mahasud si Allah sinaun to'y maksud sin siya amunin ayat siya butakaina waradu bil hayatid dunya law sin Allah subhanahu wa ta'ala nagrida na siya sing kabuhi dunya karena law na yari nakakuin sa taud-taud arta karena yari nakaku law na impagkawasa karena law na yari nakakuin kaanakan mataud impang hati niya inyaun kumakkal kaniya na mga kiaulungan si mahatinggi mahasud si Allah tumtuma inyan di kumakkal doon kay mo sa walaupun inyan in kabuhianan dunya in siya kabuhianan panipu tumtumon sing kita niyo in kabuhianan dunya in siya panipu wairuun mga manusia amoy kumakkal seri hababaw sing gumi malayingkan in siya magbing kataan pahadarat si mahatinggi mahasud si Allah sabarang manusia sabarang aunyawa niya in siya magbing siya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan ayaw ko magrida law mo mga huyanan na hadya kauri law mo tumutog na kau kumakkal na kauri hadunya tumtuma siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat
Dahil kan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, in dunya ad-dunya sijjul mu'min wa jannatul kafir. Matarang kato in dunya, in siya pagbibilangguan ha mga sila mu'min, malaingkan in dunya ini ayaw ko makawa sin ladza amo in lanab niya karena maita in siya ini karuyan ng panipu. Karena in dunya in siya ini tiatanga maha mga sila nagkufur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Walau po ni mga sila beriman, walau po ni mga sila nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala, sinsampurna pag-iman, aun kani hadlo mahuli, hangkan buto karoon halom simbigi jantung mo, ini kau magbalik kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarwa waradu bil hayatid dunya, ini katu siabut si mahatinggi mahasud si Allah, wa tuma'annu biha, iwan naguno nagtumanina na siya roon, nagpahanong na siya roon sing kabuhi ini hadunya. Laong nayari na kako ing kawasa, tumtuma ing kawasa bang seri mo mausal pakawayaan si mahatinggi masud si Allah. Tumtuma inarta bang muri maka bang muri hikapag impak, bang muri hikapag napakahakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyan kajuljanaan kaymo. Tumtumain pangarta hikajul jana kaymo, tumtumain kawasa hikajul jana kaymo, tumtumain kaanakan hikajul jana kaymo. Uninagi sin Allah subhanahu wa ta'ala, siabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, o kamu mga bariman, hama na sinayat niya, ayaw makalipaga kaniyo, in pangarta niyo, in kaanakan niyo, hawno, hapag tumtum pahamatinggi mahasut si Allah. Ayaw makalipaga, in pangarta, in kaanakan, damikyan na in pagkawasa katustabya, ayaw niyo siya lang niya, mahinang amuin hikalipaga, hapag tumtum, hapag tunay, simpiardo kaniyo si mahatinggi mahasut si Allah. Katustabya makiulungan si mahatinggi mahasut si Allah. Hamasatan niyo bihaun, kiarihilan kawasa, tiyo kawasa, malaggo pain hangluk dihil kaniya. Sin Allah subhanahu wa ta'ala kawasa, kaya lupahan in kaya wajiban niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya lupahan bang uno in maksud niya, kaya lupahan da isab bang uno in kapatot sin raayat doon kaniya, na ayaw ko malipagaya ko tay manghon, kaya ulungan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw mahinang hikalipaga kay mo, damik yan in pangarta, ayaw ko magpahanong lang mo yari na kako katan, kagausan ko nabihon ng katan, tumtuma inyan malawa da siya, tumtuma in pangarta mo bang muri da mausal hakabayaan sin Allah, asubuhon da kay mo sin Allah, tumtuma in pangarta mo bang mo siyari hikapag-impak hakabayaan sin Allah, inyan hikajul jana kay mo. Mga kiaulungan si mahatinggi mahasut si Allah, amoy nireng ha mga siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahing ha mga hikatu, amoy nagtumanina na siya, mapuas sin wala na siya nagangan-angan, sinipagbak niya in Allah subhanahu wa ta'ala haisab, sinipagbak niya in Allah subhanahu wa ta'ala sinaun asubuhon kaniya, iwan nagrida na siya sing kabuhi dunya, iwan nagpahanong na siya sing kabuhi niya dunya, indaing ha mga kahinapusan niya, siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala long niya, wallazina hum an ayatina ghafilun, mga manusia mialing na sila, hawno hapanawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala, mialing na sila hapanawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiyawag sin kaulamaan, tiyawag sin kahuruhan, baitaan ayaw ko mag-usaha biya ini, baitaan ayaw ko mag-usaha biya ini, baitaan bautain kaanakan niyo, duh na pamaut sinagama Islam, baitaan inyan haram, inyari halal, aminin hinanga, sa wala na dimungog, piyasampayan sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyasampayan sin kajahitran sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin kabasaran sin Allah, wala na dimungog, karena maita, yari na lang niya kakukatan, mga kiaulungan si mahatinggi mahasut si Allah, manusia mialing, hapanawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun dia janji kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka wa hamdika astaghfirullah wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Amma ba'd, ma kiaulungan si mahatinggi mahasut si Allah. Barakallahu fikum.
kiaulungan kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Daing ha mga upat, siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala hasabot ni ha ayat niya yadto. Inini law si mga ulama bang siya jimato in mawajib kay mo in mangayo ko kaampunan in magtawat ko fa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan hambo ka jaring ha mga siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena maita aun tiyatanga masin Allah subhanahu wa ta'ala ding ha mga manusia yadto. Uning tiyatanga masin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga manusia amoy naligap, nalipaga, amoy piyahil-pahiling kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika ma'wahumun nar. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, sila na yagtulong niya, intiya tangamahan ko among mga miyaling ha kabayaan sin Allah, amoy piyahil-pahiling kabayaan sin Allah, amoy piyahil-piyahil uluin, piyawajib kanila sin Allah, sila na yagtulong na intiya tangamahan ko, dahing ha mga apinarka jahannam, dahing ha mga siksa maul-ul. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa'adzam billah, magpatilibon kita niyo dahing ha mga parsiksaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanabang jima tinupat ini ando pag-usus kau fa Allah subhanahu wa ta'ala bukum pasyalit wala pa kau naikul sa pagtawbat ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo inin ubat siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bariman, bang kamo nakahinang simpardusahan, pag-usus kamo, pangayo kampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy ni ring ha mga upat sa ngi-ngi. Amoy ni ring ha mga upat kapirigluhan na manusia, bang yaon jimato. Damikyan yaon ni sab siyabot, uwat, sinupat kadto siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna, hasupaya ko rin matarwilang, dahil ha mga taulusong, siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, wal asri innal insan lafi khusrin. Siyabot siyapahan si mahating di mahasut si Allah. In Allah subhanahu wa ta'ala, bang siya magsapahamok parkala ayan, itantuhain parkala ayan sa lagu-lagu pakarajaan. Unin agi sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabunal to din mga sila, mga manusia, lugi kajul janaan kanil hadlaw mahuli. Sa lusong-lusong manusia, malainkan o nistisna lang si mga ulama, hisino hindi malugi, amoy lang na illallazina amanu, malainkan yung mga sila lang na nag-iman, na maratsaya pa Allah subhanahu wa ta'ala, sinsampul na pamaratsaya. Biutok nila halam simbigi jantong nila, impag-iman, impag-tauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lallazina amanu wa aminu salihin karuan yan. Dahing ha mga manusia, amuin, di siya matarwilang dahing ha mga manusia, kain namin siyabot, jian-jian sin Allah subhanahu wa ta'ala dahing ha mga apinar ka jahannam, wa amilus saliha, amuin mga sila, himinang karayawan, naghinang nag-ammal, nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, hinang inkawajiban pa Allah subhanahu wa ta'ala. Illalladzina amanu wa aminus saliha wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Damikyan na hinikato, amoy mga sila nagpatumtumpiatumtumi, amoy mga kasaan sitay manghod nila, magtuy nila sa unuon, magtuy nila patumtuman, magtuy nila baitaan inyan di manjari. Amoy ni mga kiaulungan si mahating gimahasut si Allah. Damikyan ning kahinapusan, dahing ha mga siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawasaw bis sabr. Amin damikyan na yung mga sila manusia di sabiat to, amin mga bariman na nagpatumtumpya-tumtumi sila, nag-ahon-yaw ni sila ring hauno, nagpapatumtumpya-tumtumi simpag sabar fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy ni mga kiaulungan si mahating gimahasut si Allah, amoy ning kabayaan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaitaan niya kita sinaw makajuljana, biyaitaan niya risab kita sinaw day sab ubat niya, na mga kiaulungan si mahating gimahasut si Allah. Murah-murahan papagbarakatun kato si mahating gimahasut si Allah. Ihindaing ha mga nakawa singkitan niyo, indaing ha mga biyayta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan inini, amoy pagawuton niya, pasunupun taniyo palawm simbigi jantong singkitan niyo. Ha, inupat yon aniban, damikyan inupat yon paragbuson singkitan niyo. Karena maita, tiap-tiap upat ini, aun janji sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga nagiman pa Allah subhanahu wa ta'ala, aun day sab janji kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain, surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law Syekh Salih Al-Fawzan hafizallahu ta'ala. Amin ha ayat kaina al-fawz,
siya na laong naya in paruntungan deng hapinar ka jahannam amuin mahinang sababan hikasud mo pasurga sin Allah subhanahu wa ta'ala hasawab sinuno hasawab sin pagtaat mo hasawab sin amuin pag-agad mo hakawayaan sin Allah ta'ala hasawab sin amuin wala mo piyahil pahil in kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin ni makiaulungan sin mahatinggi mahasud si Allah pangaywan sin kami kamapan bangsa upama ondeng mga himumungan wala sa imamu iwan nakakasla andu usuran nyo kami halawm sin kamapan sin kamu damikyan niya bang ondeng mga himumungan sin kami amo in nakawa nyo pangadya murah-murahan inyad to amo in papagbarakatun kato sarta mahinang tani undang-undangan halawm sin pag-iman tani fa Allah subhanahu wa ta'ala mga kiaulungan si mahatinggi mahasud si Allah innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lakunanna minal khasirin Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana latarhamna lakunanna minal khasirin Allah مدخلنا في رضوانك يا جل الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله تسمعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد